Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ika manamal mag-react ko ito dalam Facebook pasalan ni RT-PCR test. Makna ni swab test kalagihan bagi tap sambuanga. So bakas nen post ku ubus ika manamal magtilew, ika manamal magduerue, du ika manamal gay kahagihap atainin bangoy ko sa miyaan government dalam lahat basilanin. Nus tandwehin tatatin la ibasilan. So miyaan bayahad ja patarang ko si kita bikemon mag-require dinin domain aabasilan. Mag-require dinin magpa-requirement subay kita mag-swab test atau kan ngedo kita certificate yan ni RT-PCR test yan domain aabasilan, domain yan nakura dalam lahat basilan dapat kabayaanin. So magwa niya mayor dalam Zamboanga City magpania ordinance yan, magpania sara yan. Bang kita bayahap Zamboanga subay niya RT-PCR test kalagihan. Ineddo iyan, tu dalam lahat basilan ang kita abasilan. May hargaan yan ang 4,000 palabi sampai paabot 7,000 depende sa hospital papihante pag swab testan atau kan pag edoan certificate lay. Na yainin dumain ang ban lahat te basilan dumain. Ye tedi balikan ku dumain ang ban lahat basilan dapo kabayaanin. Demikian nen si me kapung tinahan ko isa bayap Zamboanga nuhot me bangka-bangka diki-diki duk ni sige pinakuan katas ubus paligtas sa Zamboanga magpamahalayak do isa beng klima ko meron dalam lahat Zamboangahin bang niya tasigyawe de pinamulta 5,000 pinamulta 5,000 ubus i arakala pinaswab test ni sabkyola ipigana swab test no atau kan gana RT-PCR test no. Nah, bang pinakon kewe delay PP ngibu sedia man penalti nulai na kaas kaam. Yan nen bayar bisa kita pi genenge do ke atas atau kan ngedo kita memurah-murahin bu fake hati gak too gak autentik pente amban hospital magpahinang-hinang hati kita si may matao maghinang-hinang lu. Demikian nen magkapta sigyaw si Zamboanga City 5,000 ruisa penalti nen. So bang me kalay ta sigyaw ro kaam na hape kam ngedon originalin para sigura me hapleng nganbin. Demikian nen sa inyo pinain bubakasag post ne news yakanin atau kan sine-sine ne makas mag-post pasalan DILG magpain we no more quarantine atau kan no more ini te pinendemiaan no more requirements of PNP atau kan medical certificate ben nalian nasaga niya bangi. Jadi kam kalagian sebagai do police clearance atau kan police authority atau kan travel authority mia demikian yang jadi kam sebagai kalagihan ngedo medical certification ko palabay-labay miaan. Sumagwa nen mas hati binairanten RT-PCR yan amban atau kan swab testin amban me katas makasila do te palabay-labay me extreme miaan do. PSin makatilew pinain way pe subay niya RT-PCR test bu magpain ne yene nationalin we gak niya kalagihan karena ne kalagihan requirements inakihati bang paimante yan si statement din depende si LGU patek kahanin bang di si LGU patek kahanin subay niya quarantine gak masih tahinang te masih kita labay quarantine bang duwi sa pain yan LGU patek kahanten subay duwi sa bitang yan dome katas miaan garo sa niya tahinang te pagyahang kanin urungan we nationalin pagbaya LGU hinbang ine ganta hininang den depende si LGU patek kahanin ang kane pagtahati we mayor dem Zamboanga City hinbeng klima ko na hininang nen RT-PCR test pinabitad ne sarain pege pina depende ro so kana tahinang te pege na kita pagbaya mi na kurate dem lahat basilanin pege dumeni area ni so maganen murah-murahan bang pain si pasongan o me boo na kurate dem basilanin nagbisa beng klima ko dak pina murah-murah bisa puahat ini requirements de ini kalagihan bang kita Zamboangahin. Pagi kasase kita manamal andang do kita bimiskin kapalabay-labay miyang gani kita bisa bakas sa pente amban Zamboanga wa aku lay ga aku bakas pente makarik Zamboanga tigelan lockdown miyaan labi na tahun. Na mas kalabi na ko itu manamal pagi hadja ni binahiranin. Tagna alay bang me binahiranin me hatus-hatus do. Lako itu ibu-ibu nih, na mas problema nih kumanamal. Gero tanto may problema bang kami kamu may dayahan atau akan niya may
atau kan may pente employee kam atau kan profesional ya pente trabahobi businessman nagi kam kasalian sumago aning kami tu kami sandai mayam pente sawai ko mayam maluian sali bisa pente sambat ya kanin pipis kami hindiawa na geraw kami tap sambuanga murah-murah mga isayan lahatin sumago anin na magsabar kita bi hasali daho miyaan makahapin pa ito inin hato kita bidak palihali daw sulunga balik ko dumain aabasilan da po kabayaanin pagi eka mag-react manama lang way ko nakura si basilanin say way ko nakura din basilanin say mi sarap pinagwa din way naging maasa si rakyat de dumain aabasilan da po kabayaan demikian yang duwi sahab si tenged pagbayad yan swab test lay atau kan pagido RT-PCR test lay certificate lay dumain governor dapunen dumain dapunen lay miol isabelahin dumain ni mio atau kan sine dapunen lay sa hospital lay hospitalin siya mismo malailay dapunen kuma infante atau kan baskom atau kan ini nilai hospital na dumain yan dapunen miolin atau kan governorin private yan siya dapunen ang pahaga depende siya gana hinanginang te pagi si miyan doktor induk si ma-authorize maghinangin si man ya kawasan para maghinangin bangadya kajari dili ka ribli gobernolin kita bang hadya kajari iya mag-releasein sumuka pagi dumen ni doktor nagana tayo nanginang ne subedo labi hospital us dumen kemon hospital we niya ni hospital ga niya gana swab test pentelisis siya nahang kanin haga sumuka na yan na agad-agad tabi na mumurahin ng bayag tep sa buwanga pas bilai murah-murahan na bang niya pegang tabi panilaw pa comment sa kaam supaya kahilangan te video balik atau kan dukam kuta panilaw si kabagayan sandoy makahatihin pagi ako garop tahati ko ang garob niya panilawante demikian na nagmap kam komen ni alay tabi sa ko gitanto nauwa si Pakalebi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.